Deixa eu virar o governo. Angalizi watukufu banda insabu hozendelea wanda uharomna mvumzi mahalika warejeo tena harumani nsabuho lutone sukaba nzambao imadhamana wesa wa wanjia ili hudafa ina vumzi mahalika o vumzi hunu ngoyurtile tusengele tena harom kazokifu wa festival de commune ba bangazo mikowani ikao likondelea haruma egodon tulip mahalika o ndaka huja wathamanishe ule utamaduni wa Komoro bana mwahisi ukayara ngobota sio ngona pamoja lutuhani sukaba nzambao محافظات غزيجة هيسا هرجي هرما ولو فمزي إكاو جوال سكايا جلنا سابوه إساسي كذا كيف سيني ما أوانزاني وها هنا بروكيور ساكو إكاو جون روبانو mahalika waja umzi wa hatu Abubakar ikao tetsalim ya kubalilia uraisi wahe obchaguo nomtole nkusa Dr. Uledi ikao ngibano bahe omuhimbe hona sukaya zinsabaho zinu ziremo wakotsi na londani na lobonze hina mneka ufanishiha hombiron hazo homdango rohazo hel chosoboneso mema ikao dia ngobishia omuhimbe na sawa onasane ukaya zinsabaho isazikaza kif na rejei harama uvumzi Katipia bado hana kitu
tayari ngatetua rinje baru dari sana Syahula 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 Kisha tayari nariregesha hulaban sha narilewezo nambiwa reregesha hula narkensi hunambani sharsi njia harma restaurant sha narkensi hunambani rileba hindu na narikure ngaribushira ni mkoro mwema restaurant hindondo anu feresha manama tjiwa nono bwanja wamado Henamna Moridunga en direct yahunu hôtel Golden Tulip Itsanda ricaramo et cérémonie de clôture et phase finale du festival des communes unu ngazija yakaya tsanganya ze communes belnambali za heshesiwa shangazija wenda na useleksionewa jwa tsabuhe armwe festivalino ranzo doni wasudi leo des journées de clôture, il y a une phase finale, il y a un festival. Na Hedim Moridunga Ranzi le 4 et cérémonie nous de clôture, il y a le 4 avril, ou à sudi dimanche à Léo, Haujari clôturé. Marahaba au Angalizi, ou à Tukufu et site et page officielle, il y a gouverneur à Angazija, pour Moridunga Ranzi et le premier ou à sudi au Sukolewe. Asante.